Dipu Municipal Board Rat Kachelenga dolong kangbura rong hangpen kapahinu. Dipu Reliance Trends a building anung lapen malong offset anung along non-head jong akimi building kikim pang chengsi anujok hai hui parjapon lo. Bangso building kikim kerang along hormuke pon kewan ke joy keji pura Dipu malong offset arum ke do rat kacheleng bom adolong arpong theng rai rai si pahinu pon lo. Langroy avar ke pathi tuji puke apia lamlo wal parjap tipsi avar pa bithurong lason pulote non barikha langke thea por konat lo bangso lang kilipo bangso langroy along amatsi barpi barso kachitia pipe sitame kelodun tangte langroy akum ke do tumke laso langke enamatsi heno dakpo lapen ke sokiun esitame kelongji angring thetan kalidet jima Langroy along amatsi building ki kimpua lam arjulong si ahok alam kachini jia phan ferangkia bitung atum adimaklong pale damlo. Bangso hem ahem pu komatlo pu karjo hut kang burarong hang pusi nang pachini dun. Lapen ahem abangke manja Assam Gramin Vikas Bank ahem pulo pusi pang tekpon. Tangte lapuson radaki mate rat kacheleng pon adolong kapahino kepang hang kang burarong hang apan komatlo jakong kipi. Lahelo nonapor kithedung akarju. কামটো কেতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে কামটো কিমান দিন মান হয় একমাহ মান আপোনালোকে কৰি আছে এটো কিমান কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং আছে কিমান ডাঙৰ ক'ব নোৱাৰো এটা দুইটা সেলফ ঢালিব বুলি কৈছে তে ইমান ডাঙৰ বিল্ডিংত ইয়াতে কি মানে এটো মানে কি বিজনেছৰ কাৰণে নে বিজনেছ পাৰপাছ নে পাৰ্সোনেল হোম মানুহ থাকিব মালু চালে আনানিয়া কৰিব ৰাস্তাটো আৰু ডাঙৰ লাগিব আৰু ডাঙৰ কৰিব মানে দলংখন আৰু অলপ ভাঙা হয় এই বিষয়ে আপোনালোকে কি জানে সেইটো আমি একো নাজানো তো মালিকে গম পাব নদীৰ ওপৰত যেটা বনোৱা গৈছে আপোনাক একো কোৱা নাই না আমি নাই কালি ভাঙোতে গম পোৱা নাই আমি কৰিছিলো মানে সেইটো কামটো আমি কৰা নাই আমি দুদিন তিনদিন নাইতো আজি আহিছো কামত আহি দেখিছো এটা মাটি চাটি পেলাইছে মালিকৰ নামটো কি আছিল কাংবুৰা ৰংহাং ক'ত থাকে গম পাই নেকি এতিয়া এইটো মাঞ্জা কিবা এইটো লাংপি ধামে বেংকটো আছে ন এইটো মালিকে হয় তাৰে বিল্ডিং হয় এইটো তাৰপিছত এইটো ইয়াতো আছে এটা আপোনালোক গম পাব নতুন বিল্ডিং এটা হৈ আছে যেন এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড এই মিটিফাংজা ৰোডৰ ওচৰত ডাঙৰ বিল্ডিংটো আছে সেইটো বিল্ডিং তাতে ঘৰটো কেতিয়ালৈ টাৰ্গেট দিছে এইটো কমপ্লিট হ'বলৈ ক'ব নোৱাৰো আমি তো হাজিৰাত কৰি আছো নহয় টাৰ্গেট আমাৰ তো আজি ইয়াত কৰোঁ কেতিয়াবা তাতে লৈ যায় দুই তিনি জেগা কাম কৰি আছো আমি এইটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট মানে হাজিৰাত আমি পাৰ্মানেণ্ট কৰি আছো গম নাপাওঁ আৰু কেতিয়া কামটো শেষ হ'ব কেতিয়া নাই এইটো নাজানো কণ্টিনিউ ইয়াত কৰা নাই কাম মাজে মাজে ইয়াত কৰোঁ তাতেও কৰোঁ কেতিয়াবা মাঞ্জাতো গৈ কৰোঁ ঠিক আছে ৰাজু দাস আচ্ছা এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনে কৰি আছে এইটো বিল্ডিংটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন এইটো কামটো আমি কৰি আছোঁ আপোনালোকে কৰিছে মালিক কোন হয় মালিক এইটো ৰংহাং বুলি কয় কাংবুৰা ৰংহাং ইয়াত যে টাউন কমিটিৰ ব্ৰিজখন ভাঙি পেলাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ছাৰ কেলৈ কালি আমি নাছিলোঁৱে আজি আহিছোঁ কামত পাৰ্মিশ্যন লৈছিল নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো মালিকে গম পাব এইটো মালিকে গম পাব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ Rongagora GL Church Safapani Bethani Baptist Church Safapani Baptist Church Mondoli Atumpen Pam Sunday Katalon Pon Pinijang mini phai hini ningkan suri hini rain koira kethom ada por phai troxy ra chitim apor malompen Pam Sunday Katalon Pon La Solong Rongagora GL Church Mondoli Safapani Baptist Church Lapen Bethani Baptist Church Rongagora Parghat GL Church Mondoli Atumpen aningkan bangason thak thaksi pining lethot setame Pam Sunday Katalona jai me kedeng pon Pipotsi Pam Sunday talon pon nang kokma pulotangte pini ke pirthe adang a Christian atum anke Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem kilo dam arnilo. Khejor arbo pen hangjo josi pulo Hosana Devira sopo hempua men pen ke bang ahir jumi athenglo. Lapen labang solong Sunday school student atum pen setame langme sen kilun ke kan paklang pon. Labang sojai make along Bethany Baptist Church Pastor Ramsing Rongpi Rongagora GL Church Pastor Omar Rongphar, Safapani Baptist Church Pastor Jonah Rongphar, Parghat Pastor Premchand Tete, Alangli Tumpen Japonsi, National Highway 39 Atowar Pilapen, Rong Arlo Along Ansatame Arnamaphan Anong Kapithia Sai Klempon. Bangso melong ki ongdung armuchetong dun pen pini mesen pen Pam Sunday Katalona jai make mesen pen pajut pon. Duarbaguri 26 constituency ke parlo dolamara tomon ke thepen hemrit kahingno
Duarbagori 26 constituency pijang mini phai hini ningkan sur hini rain kora ke thom arnikang sampor phai ke thoma por men tomon arbe ke the par pik pena jok kanya tok bi arong don thoma hem hingno lap an lapen penang an hormu hortar hingno lap lo lapen puki sung ke phowek pen pherang ke toma phan bir tanang ke pale atengke hem do thai ave pinlo lapen sok sang anta na hok lap lo peri anta cham lap lo lasi niletum ki duk thek tik lasi niletum ning ka che thanai lapen ki duk ke laga phan ki rap naya bangphu education em richard tok be phan chuning rilo niletum hem ka chikim jia phan nang ra vek thala pen ke niletum a hem ting anta chinglok rup lo lasi ting ka che nam i jia phan nang ra vek tha pusi chuning ripon lapen tim kar biang long atum do ana phanta chuning rilo nang ra vek tha pusi kisung ke phowek atum pen chuning ri padopon Nilipen Dorsing Tokbi Inglongkiri Abirta nili hem pini nang le tum gado ga vera tum ta thek prong lo tumon ki thi parpi ga jok nili hem pa ne ke innovation ta du ting a pen sok ta pen hem hormu ison so ni hormu ke heng nu du lo la si nang le tum han ka chun li ka tum la council long ke thi ding kachari tum la pen dag dwar baguri long ki si chairman atum gado ga ve ke thi ding tum nili fan eruption te nili ning sam parpi ki pusinong tum gado ga nili non ki do nili nuvet la pen ladak hem sumar bahini la pen hem asor la pang privet an keni tum hem pipen kota heluwing la si it nili kom kas kadure the su ga lilo ladak nili ini ningwe nili na lo ke dupo ningwe nili ha hem kilo gadam nang ki ke an ke luwing la nang ke la hayat ting arang ko pulo ponji ladak chai nong do ajat do heng no son ta duk pig lo la si nang tum ga do ga ve ke the ding tum tamil fan dilang pon son te bu sini Hello la si kado vi ke ding hunda sini rilo ili fan ili rab son te pusini li nang le tum fan se to warnang chulang ding lo penon ke kachari bom tunamas council long karbing long tunamas council long education em recharge to bi dwar baguri pen lo la selang le fatami ni li chini ki parpi lo ni li fan ili rab son te pusini li purang chu penalang le fan chini li parpi lo Nilip MAC 25 constituency ke parlo aparta rapong sarthe rongphar arong along tomon herai ke thepena jok hemrit ongdung kahengno Pini Nilip 25 MAC constituency ke parlo aparta rapong sarthe rongphar arong along earning sam jinjina por phai ke thom alom men tomon herai ke the par pik pena jok hemrit kahengno ongdung lo lasi tarapung arlok ke do arada tumke kidu ke laksai de lasi hadak arat pen do an pen chuning ri ke nilitum ning ka che thenai ning ki minaya bangphu Nilip MAC pobitra rong pia phan chuning ri lo nangra bek thapusi la pen CM Dr Tuliram rong hanga phan seta me chuning rilo nangra bek thala pen tim kar biang long aphan chuning rilo nangra bek thapusi kisung ke phowek ara da tum pen chuning ri padopon Nilipen Dorsing Tokbi